Mi Mr. Sebesti Channel, uportada de novidades. Uportada de novidades. Ingane ni filelo kangali kuranza ngashikwe mbumina. Ingane basala barina pananga. Mi Mr. Sebesti Channel, uportada. Diskudundi ashikwe jamina shitwele bana mamina baba. Matosi ya mina matwele mani wa mina. Ashikwe jamina shitwele bana mamina baba. Matosi ya mina matwele mani wa mina. Lukangali wena tumiyanga ngali basale barile. Lukangali wena tumiyanga ngali basale barile yo. Lukangali wena tumiyanga ngali basale barile. Lukangali wena tumiyanga ngali basale barile yo. Iwe na mwatefu abana ubasiyela ma. Iwe na mwatefu asati umusiyela ma. Iwe na mwatefu mama kwenu ubasiyela ma. Iwe na mwatefu bangani ubasiyela ma nina. Shikwe mama nitibeti nyanga ala mama tibangu tinyanga. Mafamba imina ala makunisusa msawe. Shikwe mani tibesiyoni me ala mama tibaku masiyoni. Mafamba imina ala makunitayo kufamba kunene teleni. Bangwanyani bakubona nazo kufamba kunene teleni. Bangwanyani bakubona nazo kufamba kunene teleni. Bangwanyani bakubona nazo kufamba kunene teleni. Bangwanyani bakubona nazo. Ikesile kenkwelo wena mngane kila sosinene kaulima la kamina. Nisukela kawana DJ Mafara akachaimeji. Nivuye ne ku Mr. Carlos akachaimeji na yena bambite na kukhulukazi. Ngakala ningasina wena Veronica Stoya amkhotweni kunyanja wami. Na wena Paul Bila akasangwadi seshozo. Ngibonge ngofu bakayini ani ngataswikota ndinoshe. Boss maba Mi Mr. Sebesti Channel. naina izakile mama kwenu bakakufuna bakufuna ibukuranzo Benito. Naina izakile mama kwenu bakakufuna bakufuna ibukuranzo Benito. Ndale kutsaka mwana baba loko ntiwona ntshame na wena ka nkarhi wo njelo sweswi. Mina ni khulumaka mina Boss Mabazi. Ndlela ku ta ku xavelela n'wana bava ni ku tiya avalala va nga tlangi wena. Kambe na ni ta khensa vamakwavo hinkwavo lava hi nga pasana ka vuton'wini la wena ka leswi nga ku humelela. Haleswo ni ta teka Madala Zakariya aka Makhalawana, Mario Bila aka Sangwati. Haleswo na ni nga sina wena Jordao Bila kwala ka Sangwati lana na Arlindo Bila kwala ka Sangwati. Ma 10 cent ajala ka Xokwa ni ku sin'wa na baba. Ni tshame ni jala hina swoswi a hi rhuliseni timbilu hi ngoma. Ni ngo kala ni nga mi teketeli hinkwenu hi ku tala ka n'wina kambe na mi khensa group ya NS Studio. Mina ni khulumaka mina Boss Mabazi. Hi mina ni nga nyikela marito group hinkwato. Khensa ngopfu na n'wina NS Studio. Mina ni khulumaka mina ni nga nyikela marito ka ti-group hinkwato. Leswi na mitlhatlha vana va bava swa ku hayi andota se ni na yona ka nkarhi wo njhe sweswi. Leswi ni mitlhatlha ni ku tiyani ni khensa tintswalo ta n'wina leti mi nga ti nyiketa a ku hi khomisana ka vamakwavo. Haleswo na ni khensa na wena dadewethu Flora ni munghani wa wena u kala hi nga mbali vito leswaku a hi mi tivanga vito. Mara ni linene u mi teketa kola ni mi nyiketa marungula swa ku hayi na mi rungula ke mina ni jala mina tshamile la. Haleswo na ni teka wena Boss Mabazi ya ku
sungula jaha nkarhi wa Jesu loko hayi tiyani ngoma leyi a mi nyiketa ku yona swa ka khense ngopfu stereke ka leswi mi nga swi endla a khensa tintswalo ta n'wina baba a ni nga zi mun'wana na mun'wana loyi a ti tivaka swa ka hayi a li kona moyeni na hina ka nhlangano wa hina hi makhombo wa hina. Ku famba kunene endleleni van'wanyani va ku vona nandzu, ku famba kunene endleleni van'wanyani va ku vona nandzu, ku famba kunene endleleni van'wanyani va ku vona nandzu, ku famba kunene endleleni van'wanyani va ku vona nandzu. Esta é a best channel, o portal das novidades.